Татарча білесіз? Білемін. Адыңыз не сіздің? Женя. А как фамилия? Литвиненко. Здесь давно живете в деревне? Бабам Бокойды толды. Туып болды. Сіз мында жеңтен evvel татарлармен бәрабер бір мектепке бардыңыз ба? Жоқ, мектепке бармадым мен татар мектепке. Так, межводныйге мектепке барайдық біздер, рос мектепке. А межводный башта evvelki adı nasıl edi? Межводный тоқта, Ярылғач. Siz mana aman 50 yıl devamında Tatarlar Kırım'da yaşamadılar. Lakin siz Tatarcan unutmağınız. Ana babam tatası var idi. Omunda kaldı da. Oman Tatarşalap eteydik. Ondan sonra көп Tatar halkı keliydi. Şu yıl keleyler, soraylar. Herkes bizge katnap keteydiler. Tekran Tatarşa söyleniydik. И Tatar halkını bek seviydik bizler. Bek yaxşıman bet yaşadık bizler.